Int tirrappreżenta l-aqwa li toffri l-Ewropa. Kien dan il-messaġġ li ġifiet il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola meta ġiet preżentata b'unur prestiġjuż bil-Premju Forum Europa 2024 li saret bl-organizzazzjoni prestiġjuża ta' Nueva Ekonomija Forum f'Madrid. F'ċerimonja li saret fit-Teatro Real f'Madrid, il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola ngħatat dan il-premju bħala rikonoxximent tal-karriera politika tagħha, il-kontribut tagħha għall-bini tal-Ewropa u l-impenn dejjemi biex tkun ta' servizz għat-tisħiħ tal-Unjoni Ewropea, il-valuri fundamentali ta' dan il-proġett u l-awtonomija strateġika tal-Unjoni Ewropea. Nueva Ekonomija Forum iddikjara lil President tal-Parlament Ewropew bħala persuna li bniet u ddefendiet il-maġġoranzi fil-Parlament Ewropew li kienu deċiżivi għall-iżvilupp ekonomiku u soċjali tal-Ewropa, il-promozzjoni ta' drittijiet akbar għaċ-ċittadini tagħha, l-investiment fit-tkabbir, is-sostenibilità u l-impjiegi u l-ugwaljanza. Fid-diskors li għamlet Roberta Metsola saħqet li dan il-premju jpoġġi aktar responsabilta fuqha u fuq il-Parlament Ewropew li jibqgħu jiddefendu għall-libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza, il-paċi u s-solidarjetà. I believe in Europe. I believe in our ability to meet this moment in history. Now my optimism is not a blind one. I have seen how we stand together in the face of a pandemic, how we navigated the economic impact of the last few years, how we addressed the energy crisis, how we stood shoulder to shoulder with those fighting for freedom and for Europe in Ukraine. Meta rċiviet dan l-unur, il-President Metsola qalet li tinsab onorata immens li rċiviet dan l-unur fisem il-Parlament Ewropew u dawk kollha li jaħdmu bla qiegħda biex jiddefendu l-valuri li jiddistingwuna bħala Ewropej. Dear friends, I said that my optimism is not blind. Indeed, it is informed, what I would say, by a dose of realism. I will always be proud of what the European Union has achieved. But we must also be honest about where we could have done better, where we could have listened more or acted faster, where we may have gone too far, too fast. Għal din iċ-ċerimonja attendew madwar 800 persuna minn istituzzjonijiet ewlenin Spanjoli, fosthom il-Ministru Spanjol għall-Affarijiet Barranin José Manuel Álvarez Bueno, partiti politiċi, kumpaniji u membri tas-soċjetà ċivili. Fis-snin preċedenti dan il-premju ngħata lil figuri internazzjonali prominenti bħal Angela Merkel u José Manuel Barroso.